dapat sakit ni pada awal bulan 9 tahun 2024. By that time I was admitted to General Hospital. I tengok dia punya total bill waktu tu 24,000, almost 25. Kalau I tak ada plan perlindungan medical yang macam ni, I think it's over for me lah. Nama saya Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Konsul. Saya berumur 35 tahun. Saya berasal daripada Sabah, tapi sekarang saya menetap di Semenyih. Okay, actually Wikongsi ni first saya nampak lalu video dekat Facebook ad, and then I contact I punya agent lah waktu tu, sebab I nampak dia punya pricing tu agak murah. Mula-mula tu I tak percaya, betul ke? Sebab sebelum ni I ada I punya polisi insurans sendiri, but then compare dia punya benefit, I punya polisi insurans yang sebelum ni dengan Wikongsi ni sama, tapi beza dia punya bayaran bulanan tu lagi murah. Dapat sakit ni pada awal bulan 9 tahun 2024. By that time I was admitted to General Hospital. Tapi waktu tu General Hospital dia diagnose sebagai gastrik. And then second time awal tahun ni I pun admitted dekat Kajang. Dia diagnose ada batu empedu, but then dia punya diagnose tu dia tak konsisten. Until bila I sakit yang baru-baru ni, I tak tahan, I go to KPJ. Barulah dekat KPJ tu dia beritahu I punya empedu tu dah kronik dan perlu dibuang. Waktu mula-mula tu I tak berapa nak yakin sangat dengan Wikongsi sebab dia terlalu murah. I takut boleh ke Wikongsi cover. Dan bila I pergi hospital KPJ tu, I was surprised because dia punya prosedur tu sangat simple. I datang, I register and I beritahu kita daripada Wikongsi, and then doktor datang check, and then suddenly dia tell me I need to be warded, and then tomorrow morning baru I tahu yang I kena operate. Kena operate mesti mahal kan. And then the doctor said sebab kita punya polisi dia cover semua. And then I pun jalani prosedur, and then rest 3 hari dekat hospital. The last day bila I nak tunggu dia punya final bill tu, bila dia punya doktor datang said everything is clear. So by that time I text Lego lah, thank you very much, sebab I tengok dia punya total bill waktu tu 24,000, almost 25. Sekarang ni I bekerja, I meniaga burger. Kalau I tak ada plan perlindungan medical yang macam ni, I think it's over for me lah. Sangat simple sebab compare to my previous medical card, a big name company, it took me around 4 to 6 hours kena tunggu untuk approval. And then I kena liaise dengan I punya agent, so sangat susah lah. I don't know yang lain, tapi my case jadi macam tu. For this time, I datang, I beritahu I sakit, I tunggu dekat triage tu, and then semua settle. Dia orang yang settle sendiri. So it's very easy for me lah. Sangat berbaloi. Kalau kita sakit, kita boleh pergi ke klinik. Kalau medical card yang sebelum ni I pakai, tak ada. Untuk komuniti ni, I rasa terbantu sebab satu, kita punya komitmen bulanan tu rendah. Bila kita punya komitmen bulanan rendah, bila kita sakit, kita rasa terbantu. And then bila kita tak sakit, kita tak rasa berat nak bantu sebab tak terlalu tinggi. Ya, I dah cadangkan beberapa orang dengan I punya rakan-rakan sekerja lah, kawan-kawan. Penerimaan diorang macam I lah mula-mula. But then selepas apa yang berlaku, diorang datang, diorang tengok the bill, then diorang lagi percaya. Wikongsi, mantap.